Florence Sokosi naZaretha onke amen. Ngibingelela isihlalo sobukhosi nehamende yonke kaShebe. Okwathi umango akakhanyile isibongo. Isuke emtshezi eScott. Libona ngathi ngihlabelele ngikude nje. Abasethu zokuphupha bangakwazi ngazi ukuthi ngaluza yini. Izinto zonke ziyisheshe. Ngelilanga ugogo ngixoxela ukuthi babe la ePhakameni ngoba sila ePhakameni bantwana benkosi sinamaNazaretha yathi ngezulu sinamaNazaretha asebuhleni bokuphakama. Ukwashushe bathi nina ngamaNazaretha asebuhleni bokuphakama bengasho ukuphakama esho lu esibona. Uthi ngelilanga ugogo ugogo amayengumuntu olenkani. Umuntu oyekhuluma iqiniso enenkani oyekade efundisa umkhokheli bamtshali balapha emtshezi uthi into uma ingasiyona siyona bese phinde umtshali efika lapha ekanjani bamtshali amtshela into akayithandayo amtshela bese thike masokhela ngezile itiye afuna ukudla itiye lo muntu akaxabene naye ngoba bakade kungancengwana amaNazaretha ngenkolo inkolo kaShembe imile liphelele. Uthi ugogo ngelilanga wayenenkani-ke uthi kufika inkosi uthi kufika indoda ebusuku wayekade eyithwele ethwele ingane okokugcina. Uthi kufika inkosi ebusuku yena usethi inkosi kodwa ngaleso sikhathi ifika kwakuyindoda. Uthi yafika le ndoda yana ePhakameni inkosi ilanga lamalanga phosphate nabalotshana abahamba uzathethe ngimsebela mhlabana bephila bethi ngahlabananga. Uthi wathi mefika ekhaya wafika ugogelele sonke kuze nabasalibeshwa ayithanda kakhulu. Uthi mina ngane ngakade ngiyiphorisa isathulo ngiyibekiso. Uthi ngathi ngilele ebusuku uthi ngikhulelwe ingane mina ngokwazi kwami umuntu umekhulelwe izibonani inyanga. Uthi mina ingane yami mase ngikhulelwe inyanga ziyishumi. Uthi ke ufika le ndoda ithi masokhela ebusuku. Ile ndoda masokhela kuthanda ukuphila. Ugogo engasakwazi ukuhamba wayekade sihamba efake isathulo ezange zifonqamulela abantwana benkosi kuze kuhloniphe abaphathi bethu. Wayekade hamba ngezandla sihamba ngamadolo engasakwazi ukuhamba isisu sona siyakhula sesifuna ukhusha phansi zathi inyanga zu-11 zathi u-12 kwafika inkosi yasePhakameni ebuhleni bamaNazaretha ithi inkosi masokhela kuthanda ukuphila. Uthi ugogo ngiyakuthanda. Uthi le ndoda uyangazi mina. Uthi ugogo amukwazi yale ndoda nguShebe. Ugogo khona lapho ephusheni wavuka wahlala bese wathi phu amathe wathibisa amathe. Wathi ke awunyanya lapho wena. Angazi noma mhlambe thina mhla sisadla amabhawu ngaphandle namhla sajabule entombini bethu nasebugugeli kwethu seke sabuya hayi ukuzosho kuShebe ukuthi inkosi icela usithethelele seke sasishebe wena wandiza saphuza utshwala. Khona bathi uShebe wandiza lahleli nabo ukuthi abakaze belile ngisho ihlala lapha abashumeli abakaze belithole umuntu othi ngizonikela mina ngathi uShebe wandiza kodwa namhlanje siyakholwa kuhle. Yingakho sihlala sibezivusa iphetho esontweni ngoba sikazi sicela intethelelo kuShebe. Impethu kuswele lokho. Uthi ugogo ngathibisa amathe ngathi phu amathe ngathi yena ndoda kunyanya lapho. Yale ndoda ngizobuya. Bathi ungaphindi ubuye bese ugogo amathobela uma wami ongizalayo. Bathi gijime lapha phesheya. Ufike umbizele umfundisi benomalume wami ukulamala kwabo. Bathi manimbize umfundisi wami esesalveshi umthetha ngabe zibanda lize likhamba sinyana. Othi nqamlela. Lezi ibanda lafika ekhaya. Afike umfundisi benza inkonzo bese bamuza masokhela yini inkinga. Uthi ugogo lalelana ufika indoda la yangiyakuthanda nokuphila bese umfundisi elungisa ukholwa lo wathi uthi mchabe kufika uJesu bela. Wathi yo uJesu loyo obefikile uthi gogo mana mfundisi ngitshele. Le ndoda egcineni ithe yakuthanda nokuphila ngathi wathi bisho bathi uJesu bela nokusukholwa. Uthi ke hayi ngicela utshela ukuthi uShebe walifundisa usumali isandla zidimo. Bese bathi bonke akaze zicela intethelelo yokuthi wewathi uShebe uyidimoni. Manje mamele icela loyithina imanje. Uthi lo sumali inthandazi idimoni kwathandazwa bathi ngeke sisabuya gogo yezwa. Makulo gogo yebo bese wahamba awuShebe uyiphethu uShebe uyiphethe ngena ngisho ungafuni wena. uShebe ufana nempethu ngena ngisho ngaphansi komgodi ingene ngisho phansi kwamanzi ingene. Uma ifuna lento efuna
esondweni iyangena kwaphela isonto ushembe uzobuya wathi umfundisi ushembe ngeke asabuya wathi kuphela isonto yafika indoda ebusuku yanamasokelo yathanda ukuphila uthi konke yeke mthande uthi ke ovuke kuseni uye lapha la isigodlo kwabhuze ensando uphila khona wathi konke uba wena ngale ndoda ushembe wathi ke ngeke inyongo wabiza umama uzalayo wathi ke ngicela ungikhelela amanzi kuseni ufuna ukuphalaza waphalaza aphuma inyongo shembe ngeke sabuye ubusephalazeni beyinyongo kwahamba isikhathi abuye ushembe kwaphela isonto kwafika indoda yanamasokelo yathanda ukuphila wathi konke uyathanda wathi ke ugogo kanti ugogo ephushele usemuphe kwasemini uthi beke yakuyela indoda ngizoyitshela into zayo ufika ushembe ebusuku wathi lo shembe uyangazi mina wagogo angikwazi sisho ngamabomo welikani wathi ke ushembe wathi ke lalela awumancane weshembe ngicela ukubuza ushembe wasikhathi angikwazi ukuhamba ngizohamba kanjani ngifike esitobhini yogibela ibhasi izobeka kabhuthe ensana uthi ushembe yathula bese yabambelela ehleni enizothumela umfana ozokuthatha wakambatha igama lakho ubhanana kwathi kuseni wavela wadlula esegezi wadlula umfana owambatha uthi ubhanana oyeluze inkomo wavela ugogo ebhanana uzela awumbeke esitobhini waphethe ithobo ukushilo uthi ke awumbeke esitobhini makathi embeke esitobhini yamthatha ibhasi abeka kabhuthe ensana wathi esahleli wezwaphatha ubuthongo waqala ngathi uyazumeka engathi uyazumeka kancane kwezwa imvunga iqhamuka emgodini esigodlweni lapha ngaphansi inyuka kancane abakoti abakhulumayo uthi ke bese baqhamuka abakoti ubathi vumbu phezulu uthi kodwa ulele bese wathi ke abakoti ubani odle lapha uthi omnye ohamba umbuze uMamvelasi ubani kwawumamtshana uMamvelasi wathi uhamba umbuza uMamvelasi namanje waphila nemnyaka 120 manje ukhona namanje wathi uhamba umbuze ukuthi ke yini lokho lwama kuhlaleleni wathi uMamvelasi hayi ahamba wena bese badonsa la bathi mabefika basawona umakoti ugogo yebo phaphama uthi ke uhlaleleni la uthi ugogo kuhlushwa indoda bathi ndothi kwenzani uthi hayi ifika ngephupho njalo le ndothi ushembe bese mabese bekuzala amakoti bese lamakoti nathi sithunywe indoda uthi ke ugogo ithini ke lo ndoda ethumile uthi ke itheke yasola into yayo la egula kakhulu uzoyiphilisa wathi ugogo leyo ndoda uba wathi ke ugogo umfundisi wethu Shembe thina uShembe sikhulu masifundisi wathi umfundisi wethu Shembe hawu bese ugogo bese wabuka waqala enyaweni wabuka bathi wabona amansenze wanikela ikhanda amanazareth eqala enamansenze bayathi thandane hambelana emaguleni wabuka amansenze bese wanikela ikhanda wathi hayi bese wanyuka wabheka into zasengakithi namanje khona imali zibe sobala bese kufakwe iphele ngapha kwekuhlotshisi wahle wanyuka lo gogo wakithi wabuka isidwaba wathi hayi ngimthukile wanyuka wathi bese bona ibhalele ngabakoti basemakhunwini ngala ngemuva uma behlonipha wathi ngeke nginamkhonza kule nkonzo balabakoti ke angazi zokhonza sokuphilisa phela soyakini wathi kulungile hamba nokuphilisa bamthatha bamgcoba amafutha bamthoba angibuyele kuba bambeka ekhaya ethembalihle bamhambise ethembalihle ekhaya Jesu bese ngakusasa bamlandela bona bemlandela uma bafika ingane eseyibekile inyanga yesi-13 eseyibekile ingane wayizala ingane ebingabeletheki wayiqamba igama wathi igama lengane yangibonakele ubushaka ubonakele kodwa ngeke ngikhonze ngimkhonze kodwa igama lengane unginikile ingane igama layo ubonakele uma mncane wami ozalo gogo wathi ngimkhonze wathi inkinga akakwazi ukuhamba wathi sehamba wayesahlele egekeni wabona imbuzi zasekhaya ziyongena eplazini lomlungu wathi uyagijima awaphethe 10 minutes wathi uyagijima ngejumane eyobheka ulezi ehamba ngenduku ezama ukuthi ke abantu bengenduku ubona imbuzi zamele zahamba kakhulu imbuzi bese wama washikize kude washaya ikhwela zama zakhibilili zayikuzo bani zayikuzo Shembe zambuzi wathi kushizi zabala imbuzi zabuyele emuva ngendlela eqhamuke ngayo bese wabuyele emuva esentotoba kancane ehambe edololozela bese ulelizwi elafike esukelele lathi wathi uthi ngaqala umhlaba lathi lezi masokela ulisho laphezulu emina ngalelo uyahamba ulethi zishiya uthi ke manje ngishiye bangiphethe into uphethe imbo kuphela lathi shiya ungadedela imbo wayangiphethe phansi induka ngidololozela ngalo lathi zibaleka uthi ke ngalifta iphinifa ngalibamba la ngangala ngaphakamisa ngalithi bese ngalindela ukubaleka lathi zibaleka ungeza ukuqhuma imsipa ungagishima ngamaphelo esiduli lokho kuthiwa inganga ngakithi inganga lesiduli eseshaya kuphume ijuthwane ungagibela ngamaphelo azo ulethi zibaleka
ungashola phansi ungabaleka ngejubane unezongena ekhaya uthi leyo wangena ekhaya abantu makhalana yini masokela bathi ke kuyilelo lizwe lafike ebusuku ngilele uthathi wenzeni uthathi imsumisele ndani bathi kodwa ngeke ngize ngikhona bathi angimlandele mina umuntu hayi yakhulu wakhulu bona ngasemhlala phansi wakhulu bona uthe wonakale iminyaka u13 esekhulile wathola intombi lapha kwamashayisa wasebenza babelandwe itruck njalo yabalanda itruck ubonakele yamshiya itruck elilangisanyuka yathi buya yabuya wagotela ngemuva yahamba nayo itruck ubonakele unenkani ungafuni ukulandela ushembe ngoba kenze ushembe samlandela uSisaya maNazaretha manje uzwa abantu abanikele ngeke abantu benikele ngoba banenkani uma kuthiwa nikele amafila sonikele uma kuthiwa ishumi ukuthanda ushembe unenkani uthina ngokufuka ingane kagogo yathi gibela itruck yehla itruck kwamajola yehla kwavela amaphunyukayo nayodwa yaphunyuka yahola yaphuma igazi aphuma amadlebe yaphuma amadlebe nangamakhala igazi yathulala kwagijima bathe umlungu alanda ugogo umasonke ingane yakhe ifile kwagijima ama-ambulance namaveni akuthi kama efile uzofaka evenini uma ephile uzofaka ambulensini kathiwa akangene evenini yaqhamuka ambulance bantu bamthinta bagijima umlungu agogo wathi befika gogo umasonke ingane yakhe ifile watatazela ugogo wathi shembe wathi ke ngiyakutshela namhlanje ngizokholwa uwe umuphilise lengane esentabeni wathi befika wathi ingane yakhe ithulile ithethu igazi lehla ngendlela ngomgwaqo balala wathi shembe iphilise lengane wabe sebeyithatha befaka ambulensini yaluse ambulensini wabantu odokotela isazophila mhlambe bayise-ICU yathi befika yafika ICU yafika wamkhonza ugogushembe wese wafika weze la ephakameni ngikhuluma ngowasila ephakameni weza la ephakameni lengane isikhulile ukuthi baba ngizonikela inkosi eqhawula umfika la ekhaya uqhawule ngemali uzoqhawula enkosini aqhawule ngesandla phela ushaba ngasela umngane wakho uzoqhawula nkosi uzoqhawula nkosi ngizobingelela inkosi yafika inkosi yama soke waqhawula ugogo bese wapheliswa bathi ke baba ngizovalelisa futhi ngemali usebuyele ekhaya inkosi yokwenza ngamasokela ekhaya uthi ke baba ngishiya ingane zodwa uthi baba hayi ungahamba sokela ngizogada nikela imali yamaphoyisa mhlawumbe mina nasinikele nikela imali yamaphoyisa azokugadela umuzi ekhaya wayinikela ngomali yamaphoyisa waqeda wahlala emhlangano ugogo wami wathi phela umhlangano uthi umamkhulu wami nomalume khona indoda yadlula iy'valo zokuqala bezinemfana emkhulu kube nembobo encane emaxebeni la imbobo encane okhipha intuthu zeza sengihlala phansi zeza wathi befika nikela imali yamaphoyisa wayinikela imali yamaphoyisa wathi besenikela imali yamaphoyisa wathi ushembe ufike indoda bakhanyisa ngethoshi ebusubelele elile ebigqoke uma wami esifeni kosumsebenzi